Talofa Samoa, o ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Hukanau Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e fiasilafia, po le hasi tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai fo I o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau, ma lo u whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Ia, o te toe whātalo whātu lo tātua tunu. I lo to wala whai mai whanunga le nei o le nei tai ao lo na sonai. La soiva o le masino I Januari. Le tausenga fau. Wa mata li tātou fau launga lua se fulu ma le tasi. O le tai ao e le mawhai titi e le vi inga ma le whaafitai I le tua. A wā manatu I le tātou fau launga le nātou sanga o sola. E le I whaingo fie. Au wanga le leila vai e lana pule whaito tasi ma tai mailo tu sui fua ma le tātou ora. Leo tātou tu e whairo ai I le amatanga o le tātou sawalinga le reitu sanga fau lua se fulu ma le tasi. Tā lofa, manuia le tau sanga fau lo tātou telu. Ia, masani tātou na tātou whemalanga I reitu ma reitu lalangi o mea e masani ai. A ua le mawhai neo na tātou wheasiasi ai. Ono wale o te pō ma le tūlanga pui o lo yelu tātou lo langi ma le whamai. Au tātou talanoa lola le mele le whamai. E iei ne me le o manga ngoi kako New Zealand o isi vaenga o le corona. A le o maua inge New Zealand. A le mele le iei e maua inge New Zealand. La e maua I kukongo le ngofuanga o lo ngofo I ka ngaka I e whanofo e sea. That's good news. A e whapikoa la le vaenga fau le. Kakai malanga mai I Amerika ma kakai malanga mai oi o lopai oi I perkangia. Wa tu vave mai lava yo uluma. Le manua I o le bea le nei. Tama whana o le tunu po seila. Seila ia poloka e tunu I whawha I Amerika ma le kontinente Europa. Poloka ma whata de taliri teimi e toe tatala I alava. Ia poni malanga vale le whapitoa. E au mai ai la tō ma toe whaafo I Samoa. A o lea nga I mai I atunu uia. Me se lava I le atu Europa. Lea ma losi e lava. Ia le coronavirus. O le tala muli ma le whaasalonga muli mai le malo. O le wata pena. Malanga whaapitoa ia. E au mai ai umata ma whanau ia o le atunu una poloka I whafo. Sifunu walu masinga. O isi wa sifunu mariwi masinga. Le foi sa fatal no lungo le tato por clame. Ale me sin fa tai fa fifia tola o le te penal ba lo le vale le. E o mai ai la toia. Ai maybe it's just me. Fa ki ka o ngo leo mai mai atunu. O lai te tele ai I le sao o le fama. Yo ti me se lava ina I America. A tato ia la matau pu seila ia. A o le ato mua to i le tato por kalame le tai o le nei. O le fatal no nga ma le tasio seile sini o le fionga ia taula papa. E fai de ma fata no, le ma taula papa. O lai lungo le vasalao lao. Wo ese nei ma Amerika. A wa ngai o I Europa. A ngai I le tunu leo Italia. O le a fa matala tu lava le fata no ngale le fionga taula papa. O le a tonu le tapena ngale o iai. Mo la to pe a tonu o Italia. A o le to iai. Ma I Amerika. Ia, e le ngata fo ele na, o le whaatanoa ngā tātou por klame le tai au nei, o le whatale ngā fiu. Ma te se le sara. O le whatoa o le ma whaatanoa ngā I pili e toru. Le whatoa o le ma whaatanoa ngā I pili e toru. Ai o te tele tonu fo la. O le por klame ma le whaatanoa ngā ma le whatale ngā fiu tai au nei, o te mana o ia ai matua sa usile le leo sile ma lau mai moa. Ona, o mata ubi ala o le ma whaatanoa ngā ma fiu. O ni me tau puea o ngā tele mo le tupulanga la vawa. Ai o se wha manatu foi mo tātou le tupulanga mātua. E me se foi te mama tina. O no le au tala mai ai ma le tala wha solo pito lo tātua tino. Ma mafuanga. A ngai lava I pili e toro.
la fai lo tu foi tele nga fiu pe la ngo ia pidi ya ko pele ya nya au la me la ko lo ngoi me fa pena fa tan lo ngana ona tau ngo fo fa tan lo ngana ni ta ya ma de sunga la o di ma la tu road show la nga fa fa fast la wa matona fa nga solo i Samoa o le por kala me na ale iti lai mo e ile nei tai ao o le astona a fai o fa mana tu lo wa so fa na o nei tai ao mai le pulenga le iti lai so le sunga te mamtina manuia le fa mana tuina o to waso so I fu ile so fai de malo longa iti lai tani mai o le fa tanonga masaida o le wo ese mamlika fel me le wo yai ale ar ke mi oi o Samoa pe mai malo longa le Talofa Samoa, o ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aote Hukanau Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, po sau mo kesi, o lo o e fia sila fia, po le hasi tau e te tau na toe whaatau ina tu ailo whale. Vala au mai nei au. A whai foi o lo e nofo I se whale rent, e yai le fisosoani, e mawhai yai o na whaatau so whale. E mawhai o na o watu ilo mota, a wā se whaataltal noanga I laulawanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo o whinau, ma lo o whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. O le whaatanonga ma le fionga ia talo papa, I o le tasi o seile sinia, ia o lo o na teita ia le telefo o seile o le atunu o lo o nofo ia tunu ese whaatanonga ma le tātou iti live. Talo whātau la papa ma lo le soifo manuia fo I le tausanga fau. Ia, talo wha, rau whakalenga palauri. Ia, ia hoi le anga le mele alofa o le atua o leo kako. Au lia mai hoi nei tausanga fau, lo na alofa malo na anga lelei. Ia, pa manuia atua tausanga fau. Rau whakalenga e me se foi o le. I tā whangafonga mai al tātou atunu o Samoa. Now, tau la papa, o le tā whaatana noanga le whai le teimi le nei a o whea le tau te iei. O lunga o le pau mātū, to tonu a le waa, po o whea le boanga sau le ua kou iei. Ia, o le teimi le nei o le ua, se fulu ono nei aso talo ono mātou tuua ia Amerika. Ia, o le mātou te anga ia tu anga I lunga I Europa. Ia le ia fa mo le aso sfutasi matou a fea ia le poto Spain ka o Topronic ia mo mako banka ia po le utuinga le matou va ia on fa waule mo le sifa so anga ia tui Genova Italia ia o ngale fa mo matou tanu ia le aso sulima por kai mingeira le fa ta tala noanga to le matou te lunga le mona sau vane fa fonga. Tala papa to fia la se la ia I lunga o le waa le temi le leita te tele noai. Ia o le temi le le mau ke ia I lunga e to a fitus fuluono I mātou lunga le waa le o le MSCC site to fitus fuluono alum whanau Samoa le mau ke lunga whaatasi o le waa lea. E wha whela, luna winga o tau e whetau I maisi seile e maisi vaenga lonlangi I Italia peona e taua. Ia, sao lei, o le mau ke anga I lunga I Europa o lo iai fo ia isi alum whanau Samoa, ia ono mātou whelele iai lea anga I Dubai, ia mātou te wheloa iai fo I maisi alum whanau Samoa, ia ono mātou o whaatasi e fo I lea anga I Dubai anga I Auckland, I New Zealand, ia o lo mātou wheloa iai fo I lea maisi fo I alum whanau Samoa e o mai I waa o loa o ia po waa container company la wale tas. Na maua se tau whelua inga lata mai nei ma le company I waa Samoa tau la papa a o le asa la tau tala ia auto. Ia, o le whatoa maua le mako. A maua mai le update mai le Samoa Shipping Services le aso talatua nafi. O alfa alinga le o mai ia o whamauti noa mai le malo ia le hoi no matou. Ma ua le whatalkan noanga le yonga le ripa le mia ma le TV tolu ia le ua matou ma ua il tala fia ia le ua a maunia ma ua confirm le matou whainga malanga le so lua suma lua le masina nei
mai le na te mi o mai le te mini o tata no la ia ma se o to mai ia o le waalava ia lea ma mātou ia sa i Amerika ia se singa mau o le whaamai taluna a maka mai whaamai ia mati ia o mai foi la kaimingei ia pe wa ati le malolosi nga ua o mai le tala fia ia le ua whaatamu ina malmanuia ma ua confirm le whainga malang e pe ia le whainga luenga aku o le ua Samoa o le luinga o le na o to e whainga luenga o tau a tau lo papa ia sa o le lei o le sa na koe kolo mai role ma ku whainga malanga le nga ku e aku ia November ia a makalo whainga na whaile mātou tālu sanga i lunga kapteni ma le au ofisai ma ku koe mga o mia ia ngai ngisi aso e ngai ngisi kula ma ku whainga luenga i ongo le ua mai roa hoi la le kai me e mauki ngoa isa ma ku koe o aku Samoa ia le langa ma ku kalu sanga ai le langa kari mai role company va a sa ma ku a makala i le aso fitu o te sema i le masinga lenkia gei na ma ku koe a makai o le kai fai kula isi alum whanau ia kai walu kula isi o mātou kai mingi o leo maku koe whainga luenga ia o amaua hoi ngai ngisi selengi pao popole ngai selengi ua ku Samoa whawhetu langa ia tau tau mawha o leo toi fo ia le mesa masani nei ai ia o le kai mingi ua leo mukua maanga ia ma lele ia mea ai ua langonga hoi kampangia le alolofa mai ia mako ua sa maku karusanga hoi ai i kulanga o kau mea ai ua o le singa mea a whapea ua o le ua kolo mai whainga malanga e koe whapopo mai malwhare kongo mea ai ua aki ia inga pe ua o ia ile langonga hoi le ua kau whaaloko vai ia pe o le ala le o le alolofa mai hoi kampangi ia o alolofa mai o mako mawhakianga ma ia ma mesel maku ku alalo ma maku kalsang ia afai o fainga le o le pressure maku o le o Samoa e koe fa le kongu me ai no inga se o se me fa popo ma fakianga ia le ala uanga le me vol kampangi o kai mingeira le alma ku kalsanga ia va koe o ke manga o biang inga ia maku ke pua ia nga ia lum fanga o Samoa e ko mai le no ke pua mal pan ke la popo ia o kadia kampangi so se me ma ke pa kalsanga ku alo whaftai o le tau o mai le tau tau mai tau le papa mai Italia tupai i whea lava koe o so mangi o kilangi maanga i Samoa e le moea whai ngā malanga ia nga sawa whakarkari pērua whae kula punga le si wale le wha wau mai o sao lea ia sao le lava e transit tai malava le whainga o itua le lava ua plan na koe kampangi nga kusao a transit malava le ia ma o le siva lele ia o ko i usila ia da sulu ai tau no ko i usila ia la sulu ko nga o Samoa la se tala al company va a Samoa tau papa ila to o mai umale wala ni ka fori mala la ka wa a ko se la ko la malanga fa kasi mai mau ma Samoa le sulu la se tala al company va o le ale fainga o le fa no fo e se ai o to pe tau no atu Samoa ia fo le pa sili a palauri ele ese pamatalanga o vaenga lea awan melenga o mai ia mo le mako wiloa o le ua whaamaungia le mako waku le malanga le la sulu ia paunga ele se pamatalanga i kua aku po fe mako ki isolate ai e pe fiang ia so mako ki isolate ai au kala sala tua ia make maua ia i lunga o le Facebook i ngisi ia mfatal noanga fo ia le komiti hoi le ale fala vela fa fose ia tato malo ia pe ia o luas futasiaso le fa malo ia luas futasiaso ele ia se tala mai kampangi va alva ngale e jonga fa inga pe luas futasiaso pe kor futasiaso ko le papa ia ole va ngale ama kalkal ngo to le pe lima se la waso la wisamo malo fa tai e la sau tala no atu isi tamasai la umal to fitus furuale o to la sau tala no atu wa yes swing o le langona sangi fi o le amalanga i Samoa sa ole lei alo di ole langona nga le wo ya lo mfana ole la ko kale mai wa le se so ko fi moi wa nga ole ngofo kalkala ngoa o kala ngonga fi o fa so fi al malos
wa pe ole ngangale sa o pale o koi ya mafatianga walum fana ia ina ia tau wa sa mo ole me ka ua pe ya on ka ko ma ua foi ia o fo o ngi me uma me se lava ma to ngi ia ko mo ma I ngaruenga ngi o fo o ngi me fa pe fa fika o va pe o fa mai ma me tu ole a inga ma le tu morning sa wai e ma wai ma lo si origino ma lo si a ko el ma fo mo le nganga ya ole le nganga la nga le we au so ko le ya mo se si ole ko fi wo nga fi fa to lo a ko me lo ye wo ma ya la ko pula ni si me pe ba fi ngi aso ngo fo isa bo a la wo isa bo te mi la ya wo nga ole kal ngo ko e wo o ma va ya ku ya de fukia ole o fa ngo ma fa fitau ya o ngal ka pe fia ole o ma o mal kala fia ya ole la atau ule ku sa mo la se tala mai so to lo ma se fa na ua le o sa va dis futbol masina talo no to vala le o ma o le tala e le to e swing o le auto malanga mai la so dus futbol ta no wai sa mo la se tala mai I so to lo ma se fa na ya ole la mona la valanga kas ya le fo ma ava ma so ka ya fo ya ile ngatel to lo ma fa na o si o ta ma o va su fulmo tu po no tau sang ya ole kala fia nga la ho la ngona la ko le nga ngal fia mai la ko o tali le tu ya la tu tal sang o ka lo pe mo ma ko o ngol vala ai ma le umi ona le ngai fa ma ya la ngona la vol fia ma le vi inga fo ile tu o ngole o tali mai le ko ai ka sang ya me se fo ole ole o va se kai me ma ko e felo ya I ngole leva umi ma ko vala ia pe skala fia nga o le nga kan fia ma ko ma le uso ngol va ia se fia nga fo le nga yo ma ko le nga ko le ko a nga ya lu fa na o me so kai ko ru ma na ya lu fa na talo papa le ale umi te fia malolo ai sa mo no fa to e to to matu le to e fia fo e fa wa le nga luenga le la se umi le te mana to to na e matu e malolo le ya ke ulo va ia ma ya fu nga ya o se me causa a ko ala amalolo ni causa a ko manga ya ke lo muta anga ho le o sa ho ma kuwa mu ka anga ho le o nginga luenga lungal va ya o sa ho ma kuwa ya la fai me lo le fale ma o ke pula ya ma aya o nga kamik le tasio sei le sinia le fionga ya tau papa pa o sa fa tano le tatu program ya nanan tau mai wala ya se me ko ma ko sei langi nga ngo fia lunga o va lele sa mo lo lava I kemling ai fa la ba fa tano ngale ua se furma le no aso talu no ese ba bili kayo Italia wa vai kusala le makalngwa ai po fea le nga sami lang kalngo mai ko le papa fa kalngwa ka ko program tal sia le tamo fainga na seila o le mea o te tal sia o wangi ko suia o la so lua e tau ona tau nu wa isamo le fam kala mangi ko papa sa mai karia anu tupai au kilangi ngi sila apia samo ile feng of city ngai fa fo ba ya ele moya ayo ngai karia sa tupai pe fa pe ko ru kula vai lungo le vale ko le mai au kilangi sa pe ru pe fa kula e ko mai ko lungo le vale le lo o I Samoa al tau nuatu la Samoa pe ia rusu matasi aso le ufa no foi se ia nga usa go mai ko la papa pe rusu kasi aso pe rusu kasi masinga pe lima sela waso ele ke ke al me kauria ua fa ngo foi se I Samoa foi le marron to mai fiu mata es ele charon pile tolu na te lango pele ai pe mar malonga nei Talofa Samoa, o ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le LT Hukanau Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, o sau mo kesi, o lo o e fia sila fia, po le hasi tau e te tau na toe whaatau ina tu ailo whale. Vala au mai nei au. A whai fo I o lo e nofo I se whale rent, e yai le fiso soani, e mawhai yai o na whaatau so whale.
E mawhai ona o watu I lau maota, a wā se whaataltal noanga I lau lawanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o tangaloa manase, o te tautua ma lo u whinau, ma lo u whaamaoni, a wāsi o tanu Samoa. Whaftai. Talofa fiu malo le soifua, ia, talofa te foi manuia le tausanga foi lau tereng. Ia, malo fo le soifua tui, ia e whapenga fo ngā whamnuia tulu tausanga fo malo fo I le soifua maua ma le soifua lau lei, whakalo fo le atunu o lo mwhaiona whafonga mai. Fiu, o lea na vasai foi o le porokalame wa o mai asa malo lo kismasi ma le tausanga fo, manatu matalo sia sa maua se tausanga fo manuia lau talenga pe foi ia si wainga. Ai, wo manatu se so pea le ta watala noanga I matau pulavana I ele matula fono ia wa fanga solo. Now, o lesa ofisa o ta ia tiao e vai tebi asa fiu. A lefto a maua leo le temi tate feiro I ono le tulanga sa malo lolo proklame. No wa fatua ia o fiu le mo le meo le pepa o fama talanga press release. Mai lo ofisa o le lawyer sidi ale malo. Immediately, this press release nga release tonu ina wa fatu a umalaba ona pasia pidi fo ie tolu sa lunga I la lo fina ngaro whaalia ma o le tātua tunu usa iai. Now, lo fina ngalo fiu o lau kirikiro iei, pe le foko a fau lau kirikiro le mea ngei o le whai matali mai o le lawyer city, but you said o le mea le asa kaunga iai. Se I tau wha manino ma wha lau tele lo fina ngalo fiu. Se le tāua o nai e saolava, ia te aolava iei, o te nofo lava fo I mai tau tulanga o me si o tātua tunu. Ia ona whaia leo so manatu na wa, ia whatasi mana isu uso o loo mātou whaipea ma fiso tai. Ai pe o le fisiri lewa e tu huina mai. Ia, me pe ano o whaari atu, ia te awa ia sa whailava fo isino o whano noa I tausanga wa mawai o no le mātou fo I tau mawhai atu mana iuso I le tulanga o tātou ele whaaleanga nu mo mātou polengo ia. Ia e tele fo ia mātou fitusia inga e le ngata fo I nusipepa na o le laititi na I fitusia inga nusipepa ia tele a fitusia inga sa whaile wa o le afo le whaltupe o Asia ma le Pasifika ia ma le malo. Ia watu e fo I neo mātou whanonga I matau whapene. Ia ai peite iani sa whanono lava. Ona e leia manisi fo e ono tali mai ia mātou foi fa sea matulanga o mātou manatu sa mumoli ono matau putau nei. Ai te aula vai e lo vai vainga. O te matua mole alfa aftai le fionga lo ye sili le o ye nei ono o vai atu. Ia tonu fo ono le o minsta le fionga le palmi ile emenari. O le o te fito tonu matau po tele nei o le tula I mai sai o tatu le falenga no le wala e ona tali mai le fionga le tamaitai lo ye sili. Ia wa ona o ia lava o le lo ia sili le tatu malo. Ia taula ia o te fia wa a fai e vave ona tali mai ma wha marumlama mai ma ta upu ele malo ma tulanga whapea. A mai sa la tō e marumlama tonu lava I nei mea o tula fono wao. Te leo mātou I o te ele se lo ia tati fia whalonglongo a fo lea ma vai ma ia ma whaitau fo I whina ngalo o le loe sili ia manisi fo I poto whal tula fono. Ina ia maua se maram anga whaingo fia o na toe whaavasenga I o te ita mawhaufonga ia malwa ai anga iluma. E mese a fo ile anga le ina ia ngalulu e pea. Ia wale manuia le atunu, wa le whapea o tele o mea mai le malo, ia o mea o le anga I pea ile le lea tele o le atunu, wa tele fo I o nisi o fufuanga whaia le malo, ia I se anga le lea e whaia. Ia o aina whatino, ia e tupu mai ni pe fe o no ai ni ma ftianga si o tatu tunu o le mātou lana mau ma le mātou fo nga luenga fai ina ia fa vatu fo stu ala le malo ia me se fo se fa manga ile tunu io ni ono ni me ya fu mai ono fo fa vai ma tina el malo io no a fie si o tatu tunu ia mo le anga iluma ia chaula ia o te fia ia e faitau ia ma fai fo so manatu ona ile tatele mana o fa vai so tamanatu ni mea tate mo mai ni ia e mana ia le sau sa o ai ie o lo lava la tu mai wai o te ngona fa pe ful palmia ia o mena ma tu au minsta ma palmia e tal no le atu ia sa lava ai a fai o se fa tananga ia ma se
se fa manuianga fo e ave iulu mtanga lu ngai sau no sao ele tunu ia ole a me ole aunga na fo nga me ina ia vave no mal mala le tatu tunu ia mai se foi la a vatu ni fisili ia e tate nau fo ia to e tali mai lato o ale winga le al fa moi moi ia e tele ni se vatu fisili le mal mala mai ia a olo ina mai a lato fa mtalanga matali mai ia mafaia ia talanoanga ia po lungo newspaper po lungo TV po alava ia o vave fo no mal mala le tunu mal fa lo fiu se fainga fa te makalasi po o se is this healthy au mai le fa manga le malo fai tau tatou o tangata palota a e malama pe ye se fe fa no mido ma o fau e aonga e koefisiti is that healthy o le winga lava na o le tulanga o le soifuanga nei a te longona ele fa pe la family na uma tangata ia mai se fo ele foi fo no tatu io e ina le tele o fa manga o tulanga o ni fa manga e mai le malo lo no winga te tawa na fa vai o tatu manatu ma le anga i luma e fa ele feeling al tangata ile tele tunuino le fa mo mai le malo ia pe e fo inisio fa tuanga i mea ele feu ngai ni fa manga e mai le malo tulanga o le mea e manatu la to o le mena o le la tup ia me se lava e ngai lava ile fisili le pe mo wai se manuia o na o tangata ia o na lava la le fa vai le mato foi nau ia me se fol mato fi nau ia mani o mato na tu fa li i me fa pene o telongona al fainga fa democracy le na ina ia talano la tu talano so ala tu good governance le transparency mal accountability ia o tulanga me fa pena ia ale mo la ia le fa so le a va tu au mai ia e fa pena la vai pe au le tulanga ia le tatu nganu mal fa sa mo ia fa pena la e ia va tu au mai ia e fa pena la ona faia ia talanoanga to ina ia ona moele o le toa ia a faia le mo nei se tasi e to mai fo ia tai au to si ia la mafale ia ma to fuli ia ma fa pena la on fai se longa mo se taria pe o le melna tatu me ta o le democratic process fa sa mol na pa wale me nei vai time o no le o fa vai le democratic process palang ia ona mai le time vole le mai le time ina ia o tu time le o mo se ia ona le fe ngai le o le mo le tulanga ngal fisuri fe fuli sai fa la o maf ina ia mo le tasi ia ona fa penale ona manino mama mo se no fole le o no mala le fanga ile ngai luma fiu Tao lo le press release lena mai lo ye siri ni ufato mai ana pasipidi e tot o te lo e umi but if ta fa ila of siri le e te lango ina le manatu le lo ye siri malo na fa mala mai no pili e tot te le ta pule e sa no ia wa o le fu fa fonga lava le tunu il tele o fina ngalo fa lia ai e fa vai lava la so manatu e mo no fa pe atu ia cha lava ia ma le ma o foi tal no nga ma stasio so lo ma nga lu le fionga la un fa sia por to fa fo ia le un moenga ai ono tele ai doctor sapa sai fa lu pot na fa ile ma pe pele e se fulu fai tu lau ia ma o e foi lu mo committee le la solimo mail tau sanga na te nei lu afe lu fulu io na vele io mau manatu ile mau ala mala tala mal mau la ngona ile tilo iai wa tawan tatu e apo mo ile history mal tala foi na la afu fuanga ni me uma e fa va eso mau manatu ile nga la tele la vala ia mau iai e foi e ma te lango ina ia tulango o pili uma ne tol ai sa ave mal mat talu foi ile committee e tele me o lo ia tonu le nga la tele la vai lango ina e tele me te taona tu ta pena ina e ala yo na a wala le ma o talo le committee e lo fe o la le tuli ta mo ina ai tu e mai tu ina ia fai le tonu ona tu e fa le le tele o me ia sa ma talo foi ma o ia ile ma fu sanga le na okay fiu to fa tala okay womanino e lango e fo ne e la talenga ia ma lo so atau le salwa tapena le pepa ia pili e todo o le mena ina ia establish mo la lango ina ia pili e todo e ma faila ona e o mai mo ma fu ai sa ona
tasi le lo whenangalo, lua te langolango ina pili I he tonu. I le ale tu, I lo nao te te lenga. Ole, me mua, ia, e manino lava sei mua na watu le mafuanga lea. I ona tau mawhailea mai ia mafuanga fo le e langolango ai le maua la ia le maua wha mo pili ne tolu, mua. Ola he manino lava le whaavai. O whamai e na whawina le tatu whaavai lua lava mea e loa e lātou, ma mautino e lātou, mo ele nofo file mu nofo lele, ia ma le whialo whani fu le tātou tunu I le anga I luma. O me la ia e lua o talitununga whakerisiano, ia ma tū maanga nuu wha Samoa. O nā le lua lava mea na mawhawhoi o tātou au ngā mātua e whaavai ele tūlanga na le tātou nofo whialo whani mo le anga I luma, le nofo lele, ia ma le nofo whetau sia I fo. Ele e iso lātou manatu tūlanga leo o mea ia tau nei o le human rights po ai ati tau wha tangata teito tasi lea I lalo le vaenga lona lua o le whaavai a tui e se fulu lua la ia la na lena o mai na tu lei mai e malo au whaatasi ona o tasi a mea a le wha tino e tutono le tatou whaavai e le mwhai ona momoli mai ma malilie e malo au whaatasi tūlanga o le tatou tuto tasi na mai o la tilo iei a whai ua o ye se langona fa pena e taula na tu mai tu pili nei se I o le nganga se a maua o aia te tau ye se fulu lua I lalo le vaenga I lona lua le fa vai o I e fa mo ai ma mautu ye le nga luenga famasino fo le a maulunga a famasino le a fa palangi le Supreme Court ia ma lato fo le District Courts ma tulanga fa pena a me se fo le Court of Appeal la le vaenga le fa vai lulanga fa vai nga luenga la uluia ai sama fa no lava pe a fai o le la o tapena mai le fuafuanga mo le Lands and Titles Code ina ia fa pena fo na tuto tasi ai sama fa pe ai se mana ia ai to e mai la se ava no ele tunu e tapena e la to me ia matita o ma o o cultural rights a po ame ta o cultural rights e fa pena na anka ia pe fa e pipi ia nga ia le nga luenga Lands and Titles Code e fa vai ai a mai le cultural rights na ina I mawhai na tō whai tono le fa vai io I foi e mawhai ona so swani le fa foi no tulango le nga luenga fa le tatu whamsinonga whanua maswafa ai pe o le memo mole na ia ma e te tau lava la wa le maua talitununga a whai ngā lulu e whaatasi ma talanoa ma whialo whani tulango talitununga whakerisiano ma tulango tatu tūma le anganu e tele au whawhitau li e fo ia lava inu ma lalwhanga e le mwhaio no o mai mai fo ia I fo li tele o tatu whamsinonga I tonu o whanua ma swafa a se I tatu o a whamole tui tau toi tilo lava I la amtanga ma le taimi o siamani tasi valu fitu tolu na whaatua e siamani le fono le amatai mantua o le tasi valu fitu tolu na e o mai tātou le taimi o plebiscite voi lea I le ono tasi o le ono sifulu na o le ono afe I amatai sa iai o le whaitau au whai o le tātou o tunu usai le taimi na le ono sifulu na o le selau sifulu afe ai a titilo la I le fono matai le na whaavai e siamani I le tasi valu fitu tolu ia o tele lope aia si ele to tele ia fatasi ela ma le fono la le ta o la to le fono ta imua sa ta o la le fono le na fa vai matai ta o le lower house o le fono ta imua e fe o le upper house te ngona o isa e o tatu ta mainga ia ma e foi sa ta utupu na vai taimi al melana ma fu na o me le tasiva o lima ona te longona ai al taimi le na fu e fu tatu le maua tu mo o le maua pule le taimi na e o mal tasiva o lima ona fa le o nga ina lo le sia mani o le fono le ale ta o le fono ta ibu o le upper house o le fale maua lunga ai sui la to le fale mau lalo le ta o le fono matai e ta o le au vaenga I e fautua mai sa fono lai mulu e tai fa alu na fono le tausanga e avela le fautuanga mo le I le malo siamani mai e sa te tia ta to le taimina siamani o le mela na tupu o te langona mantua le tatou mau a pule le ana tai e la waki ia la waki le o le tasiva
o iwa na fuele maule na o te longona ai wa tele ina whaafita uli tūlanga o fuele o le vaai se amani ia tātou. Nā laia na fuele maule na e mantua na lava taimi. Sa whaavai fo ia se amani le tūlanga leo le tātou Lands Entitled Scored. E tūto tasi. Lands Entitled Commission le lātou vai taimi. Whape nā fo ila ma le mea la leo o le High Court ta lātou. Sa ese au a pe fo tātala no le taimi usola sa. Lato lango ina le whaupunga leo le legal pluralism. E mawhai le whamsinonga o tātou whamsinonga whanua maswafa. Ia, ona whaavaya lato ngā luenga tūto tasi fo. Ia, ese fo i whamsinonga whapālangi ire pe tauia whapena. E whapena fo tūto tasi. Le wholana o male taimi o New Zealand. Ia, o whapena lava fo ona lango ina e New Zealand le tu ese ina i o tātou whamsinonga i pe o le lato fo le tu la fono le na pasi le tasiva tolu fa ia le ona matua manino ia fo le natu la fono e le ia e se whamsinonga ia i unga e whai le whamsinonga whanua maswafa mai uma ia le vai taimi o tātou ina o pasi le tātou la fono e valutasi tasiva valutasi o le Lands Entitled Act le valutasi sa tu mawai vai lava lona winga la le principle lea fo le exclusive jurisdiction le lava na fo mai al taimi o siamani le winga la lau tala e fai le fono fa vai a tātou i le onas fulu mantua te tauno fai atu sau whamtalanga i le tasiva whalima 1945 ina ua mahea ia le taua laulangi lona lua o ina loa la ia na wha vai ele mele tau le Trusteeship Council ina ua umo na tusi le charter po le wha vai o malo o whaatasi i le tausanga lava na i le na wha maluina i le aso luasful valo o ki topa tasiva whalima umalona fai le charter na mantua o le tasiva lua ono fo i malo New Zealand le na oso le mau tumua le tai ia tupu tamsese le lofi mai se fo ia taisi Nelsoni ma tulanga fa pena o isi o le au fuelo lo al tatu tunu al terminal tasiva lua ono na off ia e naisi fia uma le tunu le fainga tao na vai taimi sia mani le mena le na oso le mau le tai la waki ia manai matai o namula ulu ia o tuilangi ia whapena malai ulu ia ma iinga ia ma tevanga ia ma asiata o tangaloa ia ma ifuilea ma tupuola taupa uma malei atau e to se fulu nai o tatu mataina lena ave whaau ua i saipan ili tasiva o iwa e whatu a fo i mal tasiva tasilima e tui titia fitu tausanga o whaau ua no winga e o maala teimi leo New Zealand o lai matamatai tau tangata o no tūlanga o le whainga tau la tau whawhenga i malona e na o matai lava ia sa aloa ia le teimi na e o mai al teimi o New Zealand na o matai lava le fwila na o suaili tūlanga o le tātou maule ia i nei ili tasiva lua ono ia e o maala teimi o leo o whaatu le Trusteeship Council le malo o fatasi. Ia sa ila sa mo le lisi na se fultasi tunu sa lisi lalo le o Trusteeship Council le. Lona winga o tunu ia o le pu le mai istana isi tunu mai fafua le lavo tom faila to fai per la to finga malo tonu lavo o tatu ele mo tatu fanua yo mai la tasiva fali me no pasilet mele Trusteeship Council. O tātou ala na mua ona fesilingia. Pe o tātou mana o whaawau le tātou nofo le lalo o New Zealand. Ele trusteeship arrangement ne, le fufuanga le na. Le tali mo nino lava matai o i o tātou mātua sa ile nātai. Mai se o tātou te tai. Sa ai. Ele ai, matua, ai wa fiu lātou i nei me o le teimi o mau e lua e na. Na oso ia o famile ai le o mato manao i o mato tuto tasi lava le teimi le nei ia le lana mata mai lol tapenanga tatou ma ia ma New Zealand ele teimi le na le fiu le te usile tu le mele le chat lenta pena mai malo o fatasi le ana fisile lo malo o fatasi asa mo il vai teimi le na o mataafa wo to fina ngalo e fa ngale chat le limite te nei le to malo tuto tasi pe fina ngalo o tau ia tu to a tasi. Ia uangi peisa mo ngava ke mi pel mele fa ngi sila ma ko lau ma la kuki ma e fa ya ko pulenga i o vai fafo le ila ese le government e operating al mele o ko fa ma mangalo mele fiulo ko fa no ko. Ia ole na me na le tum fa ia tu vatul history Italia ila sili pe sia ma te lango ina ia le ia pili e tolu
Ono le tele o le mea sa fua mai ina o tatu matua ma ngā tamao na whau mai le tatu whainga malo. No mai lole le Criminal Trusteeship le ia whamai lole o le malo o whatasi e le o le atau mwhaila e tapena le wha moe ele i lava la le tapenanga e tuto tasi samo. Le ala na mai ai le taimi o le whafitu ia na sawel malanga liu eni nei le taimi o afo palemia mantua le tau te lalo le malo New Zealand taimi na o lai foi le palemia ia le toino Fraser ia ona o ia la le sa talanoa ma sa mo e tapena ina le tulanga o le plebiscite ina o salwhainga malanga liu eni le whafitu ia ona o mai le malanga o le 5 5 tolu 5 ono wa tele malanga malo o fata sasau nei wala ia le ona o le whainga malo la Sydney Holland le si whainga o le palemia lona luas fuono na New Zealand sa ia fautuaina e whaile mela le ta o le afo o le Constitution Convention pol fono whawai le lana whaile fono whawai moa le 5 wha ia o ina la len tapena mai loa ia le awiwi o le whawai le ia nei le na whatu apasi le Convention lona lua len whaile ono lona sfulu le na pasi le su luas fuwalo October tasiva lona sfulu le taimi o palemia ia le toina le o Walsh o New Zealand o sa lango mai la tau Holland ia na telin te pena ina le fa mo na mo ina foi la ina o mo na pasil fa vai le solusu valu o October se siva on sfulu le la na oso e lol tu langa le o le plebiscite le fautuanga le fa le plebiscite wa le mana o ta afa ma tupua tamasese ele taimi na to e faina me o plebiscite o famai la to le wa leva na tango fia le il fa vai no ina o sui al malo le o man tango fia il fa vai o le fina ngalo fo na le tunu ia peta yani man to le fai ai lungo le fa matai peta yani o le fautuanga malo o fatasi famai la to o no le la to ngai mai tu langa o le lalo trusteeship lalo le malo o fatasi o le la auto ngai le malo tuto tasi o le uman tapena le charter le charter la o le fa vai ana malo o fatasi o le nganga le charter ele ai tauan avel fa vai e va ai ele tunu mai sono fina ngalo ma fa mai le fa tunu nga tangata o le tunu ina wa tasi sola tu fina ngalo po fe anga ele tunu ile lumana alo fa fiu o le fau atua fiu o e saurua o le wa mai el malo fa tasi le chata te ona ave ina ia mai fina ngalo samo o manaos se va sa ia fo tatu por klame o sau se me fa fon le tu se ta tu fa salon va se se to ele ma sele ma fiu a ko kari mai fa wa ul va nglo ma ne el mele o ta fa tananga we'll be right back right after this. Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e fiesila fia, po le hasi tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau, ma lo u whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Fiu, toi whāwau ta whātanoanga, whai mai ni maro o whatasi. O le chata le la mai. E ave o ia Samoa, au mai le whininga lo Samoa, o whea koku le mele kuke manga o e peise ma tapena I elo malo tuto tasi. Whāwau lo sauno. Lei o le tasil na mataupu o le sim taupu na o le mea moni ala na o le mea moni ala le fatu a fa ofi mai lo malo o fatasi a fai le a foi le avel fa vai tua ia e a foi ave foi le mal tulanga foi le fa mal male tunu ia le mea la le ta o le universal suffrage man tua le mele na o mai ta tu na matai ai palota na matai foi o tofi o na le mele ta o tato le matai suffrage na la to pa lota na la to fo e tono le tato le fono fa pa le mene me fa pena e tasil na me o le me foula na le na fa o fi mai o mai ta pena la le plebiscite tawala na fa se plebiscite ia sa fa no lava ia to ina wai
o le fono lea whaavai. E tolu ia tusi te tele o le fono na pe o ina whaita wainis. Ai ole, o tolu wono lava mai palauli na whaatuina le lafo e matua le la tilo to la whaofi mai ngau mea o ai atau whaltangata i e sifulurua. Ai le masani ai Samoa i o le whamatai lava le mea maute masani ai. E maute mana o ai whaofi me le tutonu i le whaavai le taimili nei. Maute le tu mana o ai tu sesi taimili. Mantua le taimili na o le ai. Mantu foi ese onos fulu lima ia sui la tunu sai ai fata se mafau tua ro inga oval fits fulu mon tupu tanga sai el fon fa vai le a mata mai a oktopa e o i au kuso se tema oktopa pe ai tolu masi no fon fa vai te pe nei no fa vai le onos fulu le na pasi le solo fulu valu oktopa a tasiva on se fulu o inala na el fina ngalo o la uli fau tua ia sai ai o professor vole Aikman ko inga leo Davidson o la ua ia sa fautua i le fono whawai o na whamele o la ua tau sanga ia mana ia mate malama le lea langa o ma ua lea tau te whawhia ngai mate malama le lea le tā ua tele o le mele tau sau noi me langa o tau wā o le whamatai lava ia le mea e anga e le atunu ai malili o no lewa uman tapena i le tātou whawai ma le mea tasi ale aungo lau tau whamoe i a tau tūto tasi o le talo sanga la ale vaenga le ole it's tono le volume tolu o pe ole page 1283 o le page ole me le fa mo talo sanga ia na fai au fofotua ia tatu alu lo fa pe a fai fina ngalo ele fono ia tuli le manu le ia ulu ia tuli na le tatu tuto tasi le ai lungo le mele o me malo fa tasi ona tatia le o le si fofuanga le ole mtai suffrage matulanga fa pe nai systemi pe a fina ngalo ai se I mua tatu o e mal tuto tasi umolona mal tuto tasi ona pule lava leo la lava te me fina ngalo el pale meni ma tai le tnu o tau na talano ina lol me leo le me la ia pe ona talano ina le tatu pili e tolu o le ave lungo o le tulanga o le tatu famsinonga fanua maswafa ia matulanga la leo le matai suffrage lea mantua foi lea na pasi nei foi le tasiva iwa o ele tatu pasi ele le universal suffrage ia o te leilola po le o le whaatulungana na o te longona e ono te lefo se fite na ingo tulanga na o no le mele o tatu wa ngai e mele tu le mai e malo o whaatasi ia e fisilingi ai pe whaafea o na whaafaipo ipo me I lua lawana o le alavai o le wa ngai tatu le mei o tatu pile tolu ina ia mawala le mele na ngai e fina ngalo tatu ngā mātua na whawina le whaavai mai al taimi o siamani New Zealand mo mai a tatu a mai siala le fono whaavai le na Mantua lena fai loma taafa na wana umalol fautuanga ia fautu e to ia na tu lole ma taafa lunga ia ma failo na finangalo o lona finangalo la afu lango al fa moile o le tatu tunu matua le talia la vai la tol tu langa le ole pe la au mai na o ia tau ia se fululu e fauele il fa vai le la fa tu na ile soifua atoa ma le langa atol sa mo la tu langa ole o nu o tu manga nu le fa tasi fula ma le tunu fa kersiano le wi le la tu le mai na le mele ai ona faile o fautuanga ale fionga e mtafa ia ai malili ai o te longona tau tatu te lia wa tatu ave nei me e lua le tatu mana o te lia ile ia o lona winga e to loi foi tatu fa moi ia le na failo le lana la folna malango ele fionga ia tu tam sesele lo fil tolu ia fa tasielo malato mo lo le lato lango la le lato I ungal na wale le la tatu to faila e tuli le mele o tatu to tasi e mo ia ona fa pena lo le on tatu nga I pulas fin ngalo le lumana I temi tarfia ngai e mai ia ona fa tino e lo le tu langa le na fiu ina manino manu le wa mele yes o le a fail tato malo tuto tasi tato tuli le manulea ai o le a fapipi mai ai male ai a tau lea le mai malo fatasi mal famatai a fatasi pe me yelu o le mena le to manu o le nganga na sa ito ina ai al faul lavi
ele alo ia e pe le masani le malo o fatasi me o tu manganu fale tunu o le charter foi la ia le malo o fatasi na al pawal mela ia na mela ia ta o le human rights le na fa vai mai lungo commission of human rights le na ia e paula valana me e malam la mai le ia malo o fatasi na me o individual human rights tangata ia a faila le la tatu tulil tatu manu ia tuto tasi ai e afo e fa vai lungo le charter le United Nations ia na al paula le me malam mai le UN ia o mela le uia se manatu na o tatu matua ina ia ave mal tatu fo le cultural rights me fa pena ai wa lolo la fina ngalo e tulila le mele fina ngalo malo o fatas e o mailana o meu human rights ia ai sau se temi o na tu e fa ofi ngo fi ala le tonu e tatu o me e ta o tatu cultural rights ia mal fa singa ina o le tatu lands and titles wa le vaenga le vaenga is full tasi o le fa vai le fa tau ai le lands and titles ai titilo e vaenga na le fa vai le vaenga is full tasi na le fa lava ia mo meu articles o fa vai e fa tau le lands and titles le mela na lono winga e na mai fa pena na le fa ai le lava na ta pena ai titilo la il ta pena ngale wene le o matua ma ape a to ma ya ma fa te le lands and titles code ma fa vai na fa msinonga mtulanga fa pena o inala le ma te manatuai ia mo lava ia mai mau pe ana ia se ava no a fai le o pasi o no tulanga nisi o tulanga sa ta fa no no pasi ai le o tulanga ia ai foi is fa mo ngal malo e pasi o no nisi o la to fa mo ai e tawan ta pena me ia wa le ai ta to cultural rights e fa vai ia le fam sinonga fa no mo suafa ia foi mal mele te le na sa no so ia le fionga ya tu tu tam se sil mele ta o le scholarship wa ale ele ia famisinonga e tele te tauna mai faatasi nei faingo fio na enka ia unga mau tu o famisinonga fanua sofa ia e fainga talava o ila te tauna nga ila tato te penal fa moile na ina ia mafai na fa ofi la me cultural rights why me o individual rights they are all principles for ile ai o ina fa fam sinonga ia o ina ia lo ia o tu fam sino tulanga wa fianga tangata ono tulanga na ai fai mafai on te pena ina tatu cultural rights male tulanga la le o me fa vai ai unga me fa pena fa vai unga fam sinonga funu meswaf ina ma nei ale ai tu ma vai lava le la tatu toyo ai apol tulanga na tu ma vai fa ma le mele o le legal pluralism e tu ma oti ale fam sinonga funu meswaf man tu va lua fa fa tui le na fai ele sui ngal fa vai o ina le lua fa fa na sui ele fa vai le fautuanga le fionga le fam sino sili i le fai nga malo e a foi e fa ese al presidente o l'entitalo scott ese male ale chief justice le fam sino sili e a foi vai tu lango fam sino ia fa palang o ina la lua fa na fai mel na le na fa vai lo presidente o l'entitalo scott e what tu mai o lava ngal wenga tatu to yo le principle le legal tourist ale pluralism e tu to tasia ia lands and titles court ia mana i uma ia fa pena fo ile ngal wenga fa le fam sinonga o solinga tu la fono ma le la lo supreme court ma la tu fam sino pe inala le na ma ngai le la wo mai nei tu me le ma tu le ma o tilo i wa halu le ma o ma fa ile fina ngalo sa fa alia e constitution convention le lima fa vai na mai o le tatu fa vai o man tu fa vai e se laudus fu fa article sul fa vai ai se fulu lua lava ona vai nga mai o lava e le vai nga mo lava le fa tau le independence sa mo tatu tuto tasi mal mele tatu le tatu supreme law o kako constitution na por tatu fa vai e lua lava la me na ta o mai le vai nga mo fa vai lona lua lo vai au mai lo la me e ka o human rights se fulu lua i lalo human rights ai mai mau e pe na ta o to mai nga makako cultural rights mo no ma na ia fa la ia le na fail fa tuanga la uli foi professor ia le o talie na tatu ai sau se taimi mulubuli o na fail o tulanga le na vai nga lon tolu le tala no mai fa vai le tulanga o tutor fai ale ma pau al tatu al malo head of state o mai lo vai nga lona fa ia o tala no mai lo le fainga malo po le executive le pa le cabinet mal palimia minister ia o mai lo vai nga lona fa tasi lua tolu fa lima o le lima la le parliament
Ya o mai lo le ono le la ye le judiciary le office mo me o vai ngo fam sinonga la lo la judiciary la na ye el Supreme Court ye foi matulanga yo tatu fam sinonga fa no maswa fa la lo judiciary ya il vai nga la lo no lo na fitu lo ya o mai lo le tulanga le titilo le langa tawana vai me o tatu tanga te fainga lo public servants public service ia lona valu loa le na tala no I mea tau se leni wa ta u la val fa foi ngo so se tunu I mea tau se leni a lona iva loa le lana yele me le ta o le lands and titles I lunga ai o tatu swafa fa matai ia matulanga o tatu ele le lana fa tala mai le vaenga se lau o fa vai I lalo le vaenga le se fultas ia o le article 100 ngai fa tala mai ia tulanga o swafa matai ia matulanga anga ia le fam sinonga tato ele vai ngo tato swafa matai lalo lola tasi o tasi fa matala mai to inga ele tono sambo o fanua fa langanu o fanua fo le ta o freehold land fee simple rights ia ma fanua ia ta o public lands le tolu lai lalo le vai nga la le tasi o fa vai tasi o lualo le te le tato vevesia tasi o lualo fa vai lalo la vai nga full tasi o fa vai o lo fa matala mai lo sana alienate customer lands le la tau te vevesi le la o te tonu lava uia ina family fainga malo o te tonu ma ua sa tia o tatu ele o no wa fiel tasi o lua o no isi o tulafono ia pe o lands o le mele o le LTRA ma le torrent system ma isi tulafono pe le unit titles act o le lua fe ma le iva o le ole fito e fisuia inga le o le alienation customer land act 1965 le na sui nei le ono le lua fe sfuluiva le na tea fa penai mai si tulafono ia o customer land advisory commission le na pasi lua fe sultolo fa tasi ia ma le afianga la vo tatu ele la lo le meole property laws act tasiva lima lua New Zealand fa tasi la mal tulanga le LTRA o mea uma ne o tel tolunga e ia ni family malo o wa tel tolunga wa afia ele fa le no il lalo tasi o lua le tasi o lua fa vai ia mal tasi o tolu le la tal no mal tasi o tolu e tulanga o le kako lands and titles court ele taimi nei o fa vai na family tasi o tolu le fa mtala mai nga luenga fa le lands and titles court io tato ele mo tato swafa matai ma le pawa ma le malosi atola o ave le lands and titles court e fai ana unga mana filfilinga mana fatununga I lalo le tulafono na io tato swafa matai ma o tato ele fale ngano tasi o falo ia le tala no mai me foi ele e pa ia le suole tai public lands lo la ia le pule le malo pe la o ina le fa vai atu le vai nga se foi ivo fa vai la I umala vai nga fa na le fa la va pe fia ia vai nga fa vai le tala no a tilo la mai tanga ile swinga le we nei o matua te le ale mele o tu ilalo tonu le melna pa wal me o fisu ya ile vai nga tasi o fa le fa vai le o I tala no mai nei tasi o fa I me o lands and titles court ma la tu fainga ma la tu unga fai ma fam sino wa mai le tasi o tolu le sa ta o le lands and titles court tu ilalo tasi o fa le vatu le tasi o fa tu ile tasi o tolu lona winga la tasi o tolu le temil nei le me fo le we nei le tal no ele e pa ele suol tai public lands le o mai le me sa ta ole ele na pa ele suol tai le o ta o tasi o fa le la o fa matala mai o le o ta tala mai le swinga le o fa vai o tasi o fa o le o fa matala ato to mai ia nga luenga le fam sinonga fa no maswafa ia fa tasi mai swinga o fa vai o no le mena o fesu ya I tulanga na e tonu su el fa vai ia mai sia me ale tonu fa vai sa matala no ma o e pe o swinga o numero minister o le tulanga foi le le process o le ia ina o fifilinga o famasino ele fenga malo o swafa matai foi le sa o matulanga fa pena o isi na me sa matala no ele ma o pepa is full fight tulanga matala no ele afo ele committee pe o mea aunga ia ma o fa mo me tele ia o tatu taltonunga fa kerisiano matumangno o le fauino me o cultural rights foi fa vai ia tulanga o tatu ia ma poleala fe silingia foi poleala se role tulanga o tatu ekalesia ile tulanga le o tu fa tasi o fam sinonga ye lu wa ye al time ye fite na inga pe ye se role le ekalesia wala na mai o tatu framers of constitution mai na fa vai o me ai lu ale le leva me al fani o tatu taltunga fa kerisiano ma tatu tu mangno e no fo file mula tunu
Fiu se officiale toile. Fiu se officiale toile vaenga langa le watalu la vai. Toi me ile titia I tua le mele. Ona tau fa ingo lo fininga lo me lo pepa le ta pena. Le wana e fa manino le amatanga lo te longoina dia pili e toru. Pa te tari foringa mai le wai au tala me le tari foringa mai. O le process le ana ta pela e pili e toru. Mai fa nga pele o pule mo le turi tamo e no le pasi e na fa na tina to pili e toru. O le mena le you disagree with the process le na fight, right? Ya, o le tulanga na sa yeisi no fa no ronga o no sa manatu ai. E ngalo nga tele al committee le na nga itua ia sa tau na yeisi te mi tele lava e famtala I for committee ale a talia fo le lato fo I nga itua le tunu mo le feeling ia o tulanga ia pe fo le mena na fai le plebiscite no la fai tato fai nga malo ia sa matua ave ai tua sa ili fina ngalo le tunu o na sa fa mai le charter ave itua fesili le tunu e lua fesili o le plebiscite sa ia pe tau titalia ina le whaavae lea wa iei. Lena pāsia le whono whaavae I le asulusu walu o Oktober tasiva ono o. Ia malona lua fisili. Pe tau titalia ina o le atu to. Tasi sa mo le asumomo Januari tasiva ono lua. Ai whaavae lunga le whaavae lewa umana pasi le whono whaavae le asulusu walu o Oktober tasiva ono sifuru. Pe na fisili ana e lua. Ai o le mea la ma lele le poti umamai ele afo ele le talanoanga na le tunu le plebiscite lai lunga uma li poti al komisina le le kankaingo ia Nashmadin o le komisina na al plebiscite sa mo na fai le tasivo na tasi le soivo me al tangata le Suria o le Suria mai le Arab Republic na fatino ina le ambassador na ia ai a foi ai plebiscite administrator ia tangata le ngo makai mai New Zealand ai pe le winga la famtalanga titilo lava ia ile tapena ingna o le tatu fole tu la fono le tasiva valtas o le Lands and Titles Act tasiva valtas tu titia fitu tau sanga o tapena E ta tau fo ila ona yese te mi umi fiu e tapena I pili e toru, right? O sa tau na yese te mi mai se lava sa yese te lo vai nga sa tau na yese na te mi te le lava I tono le talanoanga o le pili le no fo I tono le parliament sei fa fonga le tunu po ia langona o le committee le ile fa fonga le tali mai le tunu o ina fa pena wala e o mai pesene ia e sa te o e sa langolango ia ai sa le se tala fo le mo ai sina manga tar sia ia mafai ona fa so ile tunu pe made public ma ia mafai so sesi ona mafai ona o ile lipoti le lato committee le wa tala fo il palmie le fa so ia o le committee le na whaavae le lua fesfulu ono le na tai fo ia stasio minister o ina le na whaavae ma mata mai tala noanga le matau pule mai le lua fesfulu ono ina o umana whaile fono al parliament le committee al parliament na sa whai ma I loa ai ele o I tutono le whaavae me ia sa fina ngalo ai na I o tatu tua ile malesi me o le na pasi le fono act village fono act tasiva iwa o ai le se pa e mafai le village fono act nga foi fa tino nga ngaluenga nga ele o se pa foi le kukongu o le fa vai mafai la to na fa tino le foi lan fa le la ngona vai ngo le fa tuanga le fionga le fa msina sili finga tai ai o le matai sa mo na no fo mai le Supreme Court ai vatu ia cases foi ia fam sino ngali fai pule matangata ito tasi ai uma le fai lava na au ia ia na falonga atu mo na langona ina ia le fam talanga e te tau na ave se afo se fa tele se fam mafa ia le fai pule ai uma le fai ia ona ele o ilalo le fa vai tulanga na fai na fai malo lava tanga to tasi o le winga na lau fai atu ona e tele nisi mea ia ai ilau ba ai fai asinga whawawhawe ai tele mea tāua e whanau mai ei pēana i ese taimi. Leifiu, ta tasi ala tā maralong, a tā fo i maralong ale a fiu. E ei se rola le kalesi e te una play i le whawai o le tātua tunu. Langa o lea e whamai, na mai le malalenga ma ta afa, o le whawai o le malo Samoa, mua o tū ma na nganu. Lua o le taltonunga whakerisiano. O mea ngai lua le peise lunga le whawai o le maluku. O le fufa mai le tala le kālesia. No.
e le o le ka le sia le fa por kiki o le akali le sili le pe mai le malolonga nei Talofa Samoa, o ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aote Hukanau Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, o sau mo kesi, o lo o e fia fia, po le hase tau e te tau na toe whaatau ina tu ailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o lo e nofo I se whale rent, e yai le fiso soani, e mawhai yai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā se whaataltal noanga I laulawanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo o whinau, ma lo o whaamaoni, a wāsi o tanu Samoa. Whaftai. fiu masalo la ofisili la tau lunga ta fata longa vai mun mun nei o fe la lo tirtilo o fe ta tau on fit ai le kalesia ile ta penanga lea o fa vai al malo le o fa ngi fe le fa ngela o kala le sa ngoi fa ngo fe malo longa you know va mai makafa e lua me e peisel fa vai al malo sa mo o tu manganu ma le tonunga fa kersiano ale wo manga mail le manavanga mai si tai tai o isi kalesia no ele ya le kal ele kalo le kalesia le medial por kiki what do you think ya vaftai ele se fisili foi go fielo fisili tui onai ngaluenga fa salvia lai o la lava o po foi auma limo le o ngaluenga le tua I li fai auma la tu foi ngaluenga wale ia le talo ma tu li vai pe le tua mo manuel tato tunu ia ai pe o ma o titilo ia o la lava menino lava le fa vai e luame e taimina fai le fono fa vai le sa fa le o e fionga e mata afa ia o me ana lua o tel tonu fa kirsian ia matulanga o tato tu malanga no il ma o la titilo ia sa tau la ona ia se ava no ai fai ela se stala no anga le so soani ia tulanga o se sauta o fo ia la fingalu ia ma o tato matai la fai to fama la fai uta la tato tu ina ia toe vai po ani si me toe fa le ia TDA le ia fa vai e lua na mautino la vai o tato matu e mo el tato no fu le mo lumna a to no fo ye ni si o le o fingalu ia e fa penaso la tulangona ile tato ona afia fua ia tulanga e kalesia I meo o faia malo ia tailo ia atono e se foi se la tulanga al matu vai vainga mal falo tele la vai e le mafai ona la tal no mal fa vai o la manino la vai fa vai tulanga na ale fi al fani me e lua ia le mo stato no fu le mo lumana ai le mo se no se fi al fani pe a fe matia ai le se ava no e tal no ai ia ma ave foi se fa tuanga I me fa le a tidi ai ile ma le sa ma fa pela va o le taua ia o pe a fai o le la fa au le me o le legal pluralism a foi mo tu lava ma mai o io tu langa nga luenga fa sinonga fo no swafa ma fa sinonga of solinga tu la fo ia ai a time ia ni me ono ese ai pe se role le po se ava no mo le kalesia e mafai ai foi ona fo ia ni me tele ono mafai ona awala ai se la tu fa tuanga se me ia tele fa ingo isi fai nga fa vai ai si fa la tongo me ta o grievance mechanism ia mo ia le grievance mechanism te a fai ni fa fita ali na tanga te fo ia la vai fa sinonga the Supreme Court ia ma le fa sinonga fo mo swa mo tatu matai titles ma me o tatu ele fa lenga no ia ni si o me tele mana o mia ia o tele ngona tau a fo na ia le fa vai langa o life me fa vai ia nga lu fa tasi me ro ona mo ele o le tatu fe alfninga ma le anga iluma no fo le o tatu ngata ma no fo tau siai ia ma no fo fe alo loai ala una tala ai lo ia pela o feito fa lo ia fo ia ta e kalesia ia ma fai fu ela to na pe al mele fa nga so fu tu le pa ia le fono e kalesia ia ai ma na ia foi pe a fai ona ave tu pe le nga fo yo le
o le Charter of the United Nations ia e tau ana fisilingia fo ia le to tele ma lau tele o e o lo ngal lue tonu le ngata i o tatou nu ma la alfanga ia fa pena fo i e kalesia isese ma le fa alo le ftalenga ia fiu mata ese ele sara lona feeling alo fa lia ma le fa mara mai no pili e tolu yo le ala e manino mai ne e langolongo ine e fiu ma le sunga i ono le ana tapena la pepa le pili e tolu a ole ngā luenga le na fai e tapena ai pili e tolu le la ngā le ke ye I think le me foi le kawanga i le me foi le o le me ana mai pili e tolu tai falling o se au vivi a o totonga e fa totonga i le au vivi le ko kele ka ko ele iloa ma le fa ma le temi fa totonga i le au vivi wa fa ngaki kele wa fa na tinati tele alen taruasi mai maue pena longon sa ia le fotuanga na toi a mai itua se toi fa le ma fa lo le melea ina ia fa mala malama le leiro tatu tinu le me atoa wal mele kula fole ka penga ngi le fi wat kasile le nga fa kuelo la le fam singo ngo fa ngom so fiku ka sanga ka penga le menga fiku ka sanga fier melen ka la le minen ka penga ia pili e fia fiku masinga pare masinga oka vai le alela swaki dunga le fa vai ora ko la fongo ku per melana au le na le fininga le tula fale le e langolongo pili ko au long penga inga wakuri ka mo le me ia po no le mana tu le par mia ke mia nge fai mangula ya la ko le dua vai ko le me wa le mai lo po lar ku la ngol palo ka la sa ngi sa le me le dua vai ko le sa ka si vai ko ona le fai lo le ona fa tu ya na ai si vai nga mul mai fa ta no nga fa nga fiu te si pa po la mul mai fai ma lo ta ti mai o le sunga la di ma la to road show le u fa nga solo le tunu pa ma lo nga nei Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, po sau mo kesi, o lo o e fia sila fia, po le hasi tau e te tau na toi whaatau ina tu ailo whale. Vala au mai nei au. A whai foi o lo e nofo I se whale rent, e yai le fisosoani, e mawhai yai o na whaatau so whale. E mawhai o na o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo o whinau, ma lo o whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. talo falauli malo sui fo manuia mani o fo tau sanga fau Ia, whātalo whātu palauli I nei fo I vaenga le aso. E o folo fatu foi ma fatalo fatu le mai moanga ma le sila mai moa mai foi asio tato utunu I ona tulanga falupe po fe lava le ta fole lalo langi o mo mai ele ta fatal tanong mo mo foi nei le a matanga le nei tau sanga te fa manuiatu le kirisimasi ma tau sanga fo sa mo ma lo se fu manuia ma lo le langi ma lauri ola to mo tu la ofisiri fa pea o tele iwa ai se si o to fast mai si vaenga fa u fai uma ile tatalo talaina lo I al vaso ana pongi ma tatalo ala malo tu to tasio Samoa le me e lauli sa valauli o to po le be penga vakos ko si valauli ko kele fia wai ia o tulanga masani o mea o event le malo o tulanga fo ia o me fa pitoe tau au fia o mai malo atoe e mo mai lava tu si valaulia o aso e vala wale fono o si singa fua po te wila ia mo mai mato tusi ia te au lava ia e leise tusi na mo mai io e ua fai fo le bevesi o le kirisimasi mal tau sang fou ia pe o tusi e sa fai mamana tu ai le tato ana pongi fatulanga le al malo ele ia se tusi no mai te ia mai langol tulanga fo ia le ua fatau al tato ana pongi o lo fai peva ia so uma al tulanga nai lau fa fasili tui ia ele ia se tusi vala ulia na uma waina e talo alo ia tuaina ia fatasi le ana pongi al tato tulu
Ai ana vatu tusi la oli tau te awai. Ia o le nganga le nā, ono mea ua umana whaamawina alo ia whatu la fono, ana o maua se tusi le tulanga sao ana ia i fulu tulanga o le manatua, ia ele mwhai lava pe tusi, pe le tusi, ia e awai lava i le tulanga whaalo alo, ia e pe o tulanga masani ma le whaalo alo ngia whenga whaavai, ia o le e se tusi le neitausanga. Le whafte, a tai e pere mtau pule o tusi lauri. Uno le I saufanga ono tutuangi le malofia o le saufanga siavu no e whatalanoa ia le fionga ia olo ma le ftalenga ia tinu. Lasa talima, oe tau si le fio po whai e tutuangi ana ia le I whai pule. O le mātou te whātasi lava ma fionga I whai pule I le tātou whaalau I loa le le alu teimini nei o le talanoanga ma le whaasoa mai tu malo. O le teimini nei e le ia ma se totongi e tasi o maua. Le tofa ia olo ia ma le tofa fo ia le tinu. O le fo ina ave le la tusi whaamanatu I le official fono, ma le whailau tusi le fono. Ia e o mai le aso le nei. O le fo I whatu a mai nisi o ufuanga le whaalau loa ma le whaataltel noina. Ia ele iai lava se tūlanga ua tali mai le official fono e tūlanga o le whaatala ula ona ele I totongia lava. Ia fionga ri whai pule talu ona whaate eina. E martua fo ia uina ua umal whamsinonga. Halo, talo steimi ona na molo se avano le vaso asau le whaari e whitinga no fionga I whai pule. Ia, o leo te maua, o leo a mata ona whanga solo lau tō road show a le vanga whauwhai e le whaas. Tau te whiutanga ia I molo tātua tunu, o la se tala mai. Ia, o le vai aso le nei na amata ai le porkalame le nei wa leva ona whata atia mai I fufuanga alu mau. Ia mafufonga whata atia le tātou whatua tua I le tua sama utasi. Mai lava I le taimina le stalai le tātou ainga. Ia o nā foin whata atia I por kalame ia. Ma le masina le nei o Januari ua iai le wha moe moe e wha sopolia ato ai ia tu mua nei. I tu malo u malava mai le atua le pata se ia pa ia ainga le tai. Le atu whale a lili, ia le atu sa whata, ia le whangam wharse la, wha solo mai whala time sa amtau, I wha pefo I le tūlangi ana I le tu atua, whale tu masanga. O le vai aso o Februari, o le a wha sopolia aisa la whai atoa, mai lava le wha sale le anga, ia wha solo anga I o I le tuatane, wha solo I foa I le whale vai singano, e ala taua, ia tu tau nu mai palauli, ia tu tau nu mai wha sale le anga I sale lolonga. Ma o por kalame nei tui pe lava ona whasi sila lo ia I le tātou atunu. Ia, o le awala lea e wheiloa ia lo ia ai, le tātou ainga, ia male atunu. E ala lea I le wafa awhenga ia I o le vaianga whai. Ia mai tu malo. E pei ona e sirfia, ia o tātou whaalau I loa uma ia na alu I savai I ma upolu. I tausanga lentene. Ia o tūlanga au te tele le na. E au mamai ai le atunu atoa motu tele I salafai ia mal motu tele I upolu nei foi. O tulanga na lesa e wha lau loa te tele na e lua. Ai o fufuanga lava ia na whaatatia le vanga whaufai. O le teimila le nei. Ia la ngā I lo le vanga whaufai to tonu I tu ma lo. Taitasi. Ia e awhia umainu o le tu ma lo. Le nganga lava tui, ina ia maua, le a ano, o le au mai o le fina ngalo le atunu. Ia po le a le mea o le a ngā I le tātou a inga fast. E whai mo le whaatulangana o le malo fau. O le tapenanga le nā. Mai o le talitonunga, ma le wha moe moe, e leo ia I mātou se ato toa. O lo I nā I le pule mamalu ali I mwhai pule, o le sau whai ngā tina, whale tua matausi sa o au tamaitai, ia tainane le malosi le nuu, ma au manga matau le lea, tau sala e mai se ia tūlanga I le tamaitai o le nuu, ia e o ia tātou whanau ia ua pālota le lusu tasi tau sanga. O le whaatalatala noanga le nā, o le whai atoa ma le tātou ainga. Ia, o le anganga atoa tui pēna mātou whai atu, o le au manongi, au mai fina ngalo, au mai le tofa, au mai le whautautanga, au mai le tofa sa ili, I to tonu I tu malo. Ioe, ina ia maua le a ano moni o manaonga, o me o mo o mia, o ni whautuanga e fau wai, le wha moe moe, e wha tūlanga ai le anavatau, ia ma le tūlanga le manifesto,
o a mea ale vaenga whai. Ta whapea mai whatuatuanga Samoa. Ma le talitonunga lava ia tui. E le mawhai nā luloa le mātou vai, le i whesiri le atunu, o le whesilinga la leo le atunu, le mātou te whai le taimi nei. Muli sa mātou tala i le whesiringia wai e umafoi e kāle sia, i te tonu le sauwha inga le tu malo. Ma le atoanga le nā o le talanoanga le whai, na mātou amata mai le atua le pata, i le pata i tu pai lalo, ia mātou whasolo mai aile ia pia le whale vai maunga numele tolu. Ia whasolo mai ai i nei o le so o lea ua amatai ia whale ata lua. Ia o le wha moe lava lea. Mai misalo le naua i lungo penga o whaamtalanga le mawhatanga i le so. Ia o le amai leo fina ngalo le tunu. E lea ia saisi mea. O le mātou tali tonunga, o le atoanga, o le tāpenanga, o le tātou ainga, o le whātua tua le tua sa mo o tasi. Pea au maile fina ngalo nuu mai tu malo. O le atoanga le nalo tāpenanga le whai. Ma e leo se mea fo ina mātou mawhau whatau waa iai. O le mātou tali tonunga i le te tau o na toe tupu le mea le tupu nei. O le langona o leo. O le toe langona a ia te tau o tangata i mea pito i sili. O na te tau na ave i elfa mua ia tinae. Ai mai se le tāpena ina o le atunu. Mo whalave lave, i tūlanga o me whaatino i tono nuu mawhioanga, mai lava ia o onga, o soifua maloloina, o whaatoanga mwhainga whaiva, o siusio manga, o a uma me ese, o lo soifua ma o laile nuu yaso uma, o lo iai malu i tau mwhawhi tau i to tonu o tose i tu malo. O le alala leo le mātou whasoa. O ai pe wa uma na whaalau loa nisi o vaenga wa uma ta pena, e le vaenga whai. Al mātou te tenunga, e leo le atoanga lea. Al mafuanga la leo le alau loa. Lauri, sau wheside atu lawala langa lea wa talifolinga mo o le tau whiutanga ina lea mai le tunu o le au tau ta tala ai. Le avanoi le tunu e whai mailo la tau whiringa lo e whau ele manifesto le ne taua. O lau mai e whala tala, le lau. A mai le tau whilo inga mawhale ata. O le a whai ma whaatei inga manga e tuese of city. O le a la se mea na whesiri mai le tunu. Whaatei le tau whilo inga le mawhale ata. O le a se mea o manatu wai whale ata. Atu lai mai le whainga malo o whele mea mana o whale ata e a nga i eile whaas. Ni ati nai o mana o whale ata e whaatu i whale ata. Ia, e tele mano no aile sosia o le aso le nei. E pe o le nganga fie le na. Tele ia o whautuanga ia mamana ongo le tu malo mua lava. Ia o le tūlanga leo se whale mai tūto tonu i vai tele. Wa si le fia tui. E tuli mai lava le ta vale le whale mai tuli pasi whale ata lo lou time to tua. A le toa telo le tunu. O le walala i vai tele. O le mana onga mua le nana mai le aso le nei. O lato mai tau le toa telo le tunu ue tau o atu to e o i maalifa to e o i mato tua. Ioi, o le menu me la tasi na mai ele lato fautuanga o no soifua maloloina. Melo na lua o whalea onga. Ioi, tele mano no i peo na silfia o tele o nisi o whalea onga i nto e ta ofi ni le malo. Ia male mwhainu whaataunu ina ono o whina unga le tu malo lea. Ia male fionga li whaipule male malo. Peo silfia o mana mai le tupe i le malo au whatasi e whai ele le World Bank. O mana mai. O mana pasi ata. O mana whai uma mea uma ai tue to lopa le malo. Ia, o lea au ngani le na. Ioi, wa tupu lea o ngai whaleata, o le lato mau lea. Ia lea tue poloka i le whalea o ngā fau le na tu e whai nei vai nganga. Ioi, na mai fo le lato mau lato te le talia ina le tūlanga le na whai e le whalea o ngai wharipui ta whai ngata. Na mai sa o le fina ngalo tangata nei o le whale lea, o le whale sa iai tu lou lava, sa loka inai e sa tau salaina. Mai la tau te le fia manatua me i e tupulanga le ale tu maloe nga ia o iai. Ioi, o se no foanga sa iai ia ni tangata tau tu lou lava ia sa nofo sala. A le lato mai tau, ia ua pewa whaalei longa, pe whaale tā ua le malo. Nā no atu e ta vali for pipui,
uma le whalipui e lau iai tupulanga o le tu malo e wha o ngai. Ia o le si tūlanga sa au mai o lato awala, ia o i whale lau niu, si usenga, nu umanei e na iai uma whanua fauia, o matua wha le tonu atu langa tau wala te tele. Ia o nisi o whanua, o umana iai fufuanga fo ia le lisi e te ona ina le whanua, ua toe sui uma, whainga wha vai le Samoa ua toe se i whanua tangata. Ia o le lato maure na mo moli mai le so, o nisi mea o latou o tūlanga o totongi. Tūlanga o totongi le tai a le wha soa le tina i le tupe maua, o le lava i lunga lua tala lima, lua tala fitu le tūla. Ia o isi e latou moli mau le tūlanga o mea nei o le wha oa o pisi nisi a tangata Samoa. I nisi fo i o tangata mai fafo o le wo maima tau ave tūlanga o pisi nisi. A wale e se ava noa mo tangata whaleata lava ia. Ia tina e eilo na ainga. Ai o se tasi o te tele na mai le so ma ua furisia i le tu malo atoa. E le talia, le fausiaina, o le wafu le fuafua le malo i vaiusu. Ua lato talitonu ma va ai, e le to e maua ai le whaamanuianga i tūlanga tau mafa, sa ola ma soifua mai ai le tu malo i tau sanga e tele, i tūlanga le siusio manga. Ma o tūlanga vava te tele ia o Maketi, pena sirfia fo le Maketi le na fau nei, Maketi le na fau i vai tele. Ia la wale koe Maketi, wa ese me lau fai ia la walisi e nisi tangata a mai fafo, i wha atau e lato whalo loa ma fai umai. A ua wheme me ai lau fai wha ato anga i se vaenga lai titi o lau toi fausi e fafo. Ona o le se, o le tūlanga na wha atu ina ile Maketi rona amatanga. La sa ta tau na ave le Maketi ta wha ala o le main road, o ina e afe ngofie e pasi o mai tua ma lau mai mea mata, ia matoe mi milo le pass station e whai ngofie na fo. A o le toa tele le na o le lato mau ma le au ngani mai, ina ia lo fangia le soifua ngafa tau limaina o ngā luenga. Le talo mai fo ia maua ni ngā luenga alo mwhanau wana ona uma mai o universite ma me uma. I leise ngā luenga o iai, o mea fo inana tau tino lave le tu malo, le toa tele o tupulanga o tutupu oi wha lave lave. Le fo ina sirifia o iai tu langa o nisi fo o wha lave na marili wai tangata. Ia ono le mela le o iai tupulanga whai mai o le tu malo. E leini ngā luenga, ia nā mata lo le na wha ngā solo i le tu lau le o tutupu oi wha lave lave ma le sawaina. Mana ia le mea nana wha manatu atu le na muri mai le tu malo le wha tuina o se Central Hospital. Ia wa tuli ma mai lava e whale ata atoa, ia le whale mai whatua mo, ma le whale mai i mtotua, e pa telefoninga mai, e se mai le tele o mea nasa whaadil. A peo se atina e le na amata mea ni whale ata ma mai lo lato whininga lo tō whelo inga, o le whale mai le i tele. O le tūlanga pito i sili le nā, mai tauina pe o lau atuli tasi ata atou i tai i matotua. Pe o tūlanga fo le o centralize. Ia ai pe o le autu le nā tātou, ia ta tala lewa noa i nuu tua, pi centralize. I le mea le tau mawhai iai, i le tātou vaenga whai fo le ia auana i putu ia tūlanga o nanga i se mesetasi. E te tauna wha soa mwha ta ape atu i nuu mafio anga. Maria, malo whafta. Ia, o le tau road show lewa manu hua le talanu. Whamai leli pālmi o meanga o road show mar ko wanga o meanga aku mui fafo o me wha pālangi. Ia, lalo whingalo. Ia, tui, ia pangalawa lea. Ia ai, e leise anganga tali le fina ngalo le fionga i le ripārimia por te aitai o le malo. O le mātou tele tonunga, e mātou tele o e si i se wā, e le whesiri i le tunu. O ai le mātou te whesiri i ai, o le tū mālo atoa. O le pule mamalu ali i mwhai pule, o le sau whai ngā tinamata mai tai, ia o le au manga se i o le tūpulanga talavou, malatou o umana pālota. O le tūlanga i le wha tūlangana, o le wha Samoa, soala o pule, matala noa malama mata upu, ia manino po le ale tato mea o le awhai mo le atunu i le taimi le nei. Ele o ni mea mai whafo la mea ia,
I lo le te tonunga. Ioe, ina nei me ane wa manatu le fionga le tai o le malo, I le tu langa ua mato o mai ni me fau. E le fau le soa lau pule ma le tunu. Ma o I, e ta oto ai le angatonu le malama ma le file e mu. Pea manino sa moa le mele la fai. Ma mato tautino le so sa moa, o la naio wa au le pule, o oe le pule le whaingo le tatou malo. A mai lau to wha, a mai lau wha tautanga, a mai le moe, a mai le fionga, au mai le malelenga. Wha tonu fo lau wai mema o teo e whai. Ioe, aua nei toa tupu le mele e whai le teimiri nei tui. O leo mai o whai pule na mai lo le sai tonu le vanga whai. Le whai ale mena lei na o I tonu le mota. A ua whai le mana onga o le vaenga whai. O le anganga moni le na, ai mātou te le isava vali, e tau ave le wha moe mo le pālota le tau sangfo. O le au manongi mo le tatou wha moe, ma o le anganga le na. O mea fau mai fafo, ia, sila la, o le sao no neil tai o le malo wha pe o mea mai fafo. O aina whaia le whale lai ai ne le malo. Me mai fafo na whai saina. O aina whaia le tate building fau. Me mai fafo, me mai saina. O aina whaia le to asa le masina hall. Me mai saina. O aina whaia le whale fono fau le na whai nei. Whai Australia. O mea lana, mea nata o mea mai fafo. Al tātou soa lau pule le whai. O ile soa lau pule iai. O le soa lau pule ma le tunu. Mai wha pe nā whai ngā malota oto I whainga wha vai le lei. Wha temo kalasi ato atoa. Ina ia manino ma malama le tunu. Po le ale mea la whai. E whatoa umatu nei na tātou ve vesi tu la fono ne tolu. Na malama le tunu. O le ale mea nao o iai whinaunga na whai nei. O le whai atu e mai se avanoa se I whatala noa pili. Ai lei se avanoa. O manunga nā mātou te mana na o I aua nei toe o Samoa I le mea lea o le whaasiwa o pule ma le whai o le pule malosi e pasi I wha malosi tu la fono. A le nganga le nā o le soala o pule le whai le teimil nei tui o le upu wha vai a manino ale mato le vai o to ale tairi fina ngalo le tunu. Mai o te tau watu tui o le whato a tolu I tu malo a ua ulangona I lo nganga whaafitai. Ma lo nganga whanga e tia, o le mea tonu lea na matou mana na o ai. Matou te le whaia le tonu o le tunu I le lumanai. Pule Samoa pe whawhena whaulo na malo, a matatu nei se whasolo. Aua nei to e whaia le mea lea na ona whiri o whai pule, o no mai leo whai pule nu ngui kongo le mata. O le iso latou leo, aisea, o muli tai e wha mamalu lea I ata tau o le vanga whai. Ia e tia I lea ia tatau rena whato a ao nei le so. O le atoanga na o le matou langona mai o te whaafitai le tua na sa o le matou whainga whiriwhiringa. O le ala wha o le whato a tolu I tu malo. Mai le atua le pata matou mai I le whale vai maunga o le watau nui whale ata. Whaafitai le tua. Talo, whaafitai lauri, ia. Misalo e ta tieni si menta pulang ole fa nga solo to proklame ole afa pena ta so ta ima mai se fa manga mai e mo modi mai po ani fesidi na langa ile atunu awa o be ia ga e masange kwa ka ko falo ngoi manga ko ku balo pe o ku dunga su fai pule launga ia or kero su fai pule ko ko sanga le se launga ka se fai o le wanga ngana mai ile atunu ya to ola ata to dia pool fa nga solonga o to proklame ne fa nga solo mo le va sa wa to no mai ta fa ta no nei ta o lauri fa tai tui ya o le nganga atole na matou te fa soa ma fa ilo Samoa le oa malita mau aingo manatu malangona o le tunu ma o le turi mata inga le o le fa moe o le tatou ainga fa tua I le tua Samoa I tasi ia langona leo le tunu langona le lato fa tonunga langona le tūlanga na laina fili o na sui e o I te whau o le nganga atole na ma le talitonunga Samoa o le pule nai o tau ao mātou te le whatangisia se pule mātou te tatalo ma mātou whatangisia lau whatuatuanga mātou te oe whailinga luenga mo le tātou atunu a tātou whelo I pētui alofa tele atu manuel nei aso Iele na ole sunga ya lauri le mali toa fa manino tulanga
o le lato roadshow lo whanga solo nei, ia matapena nga umamo le tātu watinu. Ia wā tausanga nei, palota, ma nei e yo le mea lea no. Ia no tō turi tātu nei launi. Beo le awa noa lea, e whai mai umawhine ngalo le tinu, e le awa noa lea, o le ao ai la tau ie fio le porki kisui whai pule, ma e fau i tofi o tu malo. Go sit down with the people. Sit down with the people and listen. And let the people tell you exactly how they feel and what they want. And you come up with an answer. Po le ale me mwhai pe possible pe re ai. Me la le ka wele, le road show le ale fast le. Te lo mana tua pena ye se vai nga va fai va pena ina la to fai le fai au mana ye le mea. Ale me foi mana ye le mea le. Ele o ya fiu anga. Ai o se no se tasi ona fai umatule ia yo le tu malo. E fa fai ngo fia le la. Tele mata la au ia fa la tale no ti ata ina fa mo mai la tu sa live no male tele o felo inga fa ka e ko kere ia mana ia la le tele na a mai e fini ngalo le tu ai fa longo ila tu ia la tau ba tofi a pale mai le tofi ia ko e fisi lo le ku nga mea matinai uma e manui ai la tele o le tatu no o tato iti live na e nesto na mo mua o le nei tu sanga mana tu sa family ni fa fang fo mai al tatu to di tau mai te mila fo nei le sto na il va so sa wal te mila tu lei e lo fa tele mo e anga le le tua yo to fai va lo fi di man fa wal le va so tatu te fe la il sto na il va so sa so fu mai manuia